Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa mahetwo wĩra nĩ ene kandarathi hĩndĩ ya macindano ma mwaka ũyũ ma Safari Rally mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru. Rĩu magĩteta nĩ gũcerithĩrio kwa marĩhi mao ta ũrĩa maiguithanĩirie na ene kandarathi arĩa makinyanagĩria macindano macio. Matongoretio ni Simon Wakaba na Robert Kamau. Mbeũ njĩthĩ maugĩte makoretwo metereire mbeca ciao kwa ihinda rĩa thikũ 44 kuma rĩrĩa macindano macio matirihirwo, no na rĩu gũtirĩ na dalili cia makarĩhwo rĩ. Tutakubali sisi tunafanya kazi, as much as wataka kutetea serikali itakuwa ngumu. Unatetea watu ambao wanasema kazi inafanyika, wenye tumefanya kazi hatujalipwa. It is very very impossible. Kuna watu hapa wengine wajalipa bills kutoka hiyo wakati. Ni watu lipe do yetu ama hata sisi tutumie njia yetu tunajua kutumia yenye wanasikiaga. Na kama ni kukopa wangetuambia tunawakopa kufanya kazi. Tunafanya job bila lunch, tunafanya job na mvua, tunafanya job na condition mbaya. But sasa ikifika ni story ya payment, tunaanza kupewa stories za jaba. Hiyo sasa leo ndio tumepeana hiyo ultimatum ya 3 days. Kasi hivyo hata siku ya nĩ mathiĩte na mbere gũtarĩria moritũ marĩa magereire gũkinyanĩria macindano macio matarĩ nginyanagia na indo cia bata cia kwĩgitĩra. Baadhi ya watu ambao tulikuwa tunafanya nao ile area Service Park na hata upande wa Buffalo Mall, percentage mingi watu walikuja wakagonjeka after hiyo safari rally. Why? Kwanza wengine waligonjeka mahoma, wengine kozi ilikuwa zinawauma. Kwa sababu gani? Ya hizo vumbi ya hizo magari zikikuja hapo, hatujapatiwa hata mask, tujapatiwa anything ya kujikinga. Unapata that ile vumbi kikuja, ukienda hospitali unatumia pesa yako. Rĩu nĩ morĩtie ministry ya mathako na mbeũ njĩthĩ ĩigĩrĩre ndeto ĩno na kwaga ũguo mambĩke gũtabania mĩrũrũngano ya mũingĩ mwena ũcio nginyagia rĩrĩa makarĩhwo mbeca ciao. Oho nĩ macakaĩte gũthutũkanio kwao kuona aruna ao arĩa mahetwo wĩra ta ũcio mwena wa Nairobi nĩ marĩhirwo mbeca ciao, rĩu magĩkwĩra kwaya gũkorwo kũrĩ na andũ matabanirie ungumania na makĩrĩa mbeca ciao. Kama watu ambao tuliweza kufanya kazi Safari Rally na pia tulikuwa vijana around 70 traffic marshals na ambao pia walikuwa wanafanya Service Park. Kuna wengine pia walikuwa huko Buffalo Mall and up to date hatujaweza kulipo hizo pesa, but kuna wengine ambao tuliweza kufanya nao kazi kutoka Nairobi, they were paid money. Sisi tukipeana list yetu tunaambiwa PS ambaye ni Raiza Mwangi haja approve. Why? Mbona ha approve list ya vijana kutoka Naivasha? Na tulifanya kazi siku 6. So sisi tunawapea siku 3. Wasipotulipa hizo pesa zetu, hiyo step ingine tutateka hawatapenda. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.